Svima, evo, kratak komentar na utakmicu, mislim da smo jako dobro odradili prvo poluvrijeme, nažalost nismo bili u određenim trenucima tamo gdje trebamo biti, to jest u 16 metara, tu smo malo kasnili, drugo poluvrijeme smo imali, moram reći, ipak dosta problema, izgubili smo malo onaj posljednji pritisak što smo radili prvi dio, jednostavno imamo dosta igrača koji se malo kasnije priključili, imamo dosta novih igrača, malo smo van ritma, igrali smo protiv Radnika, pa prije toga pauza, pa nismo igrali protiv Želje, pa sad evo, to su sve detalje koje moramo razmišljati, tako da evo, to mi pruža onako malo pozitive da možemo biti još puno bolji i moramo biti puno bolji. Evo, toliko od mene, izvolite ako imate pitanje. Ne, ima. Pa evo zapravo, koliko je teško promjene stadiona stalno, novi igrači, neigranje evo pred onako publikom, znamo kakva atmosfera na Koševu, nažalost evo danas nisu bili prisutni oni najvatreniji navijači Boto kluba. Pa ništa, evo, sad ste me dobro napomenuli da bi ovu pobjedu, tešku pobjedu posvetio i svim ljudima koji rade u klubu i posvetio našim navijačima. Jednostavno, sve ovo što ste naveli ima tu dosta tih otežavajućih okolnosti, ali evo, ja sam rekao danas igračima. Situacija je takva, tu situaciju promijeniti ne možemo, jednostavno moramo se s tim nositi, prestati raditi od sebe nekakvu, ne daj Bože, žrtvu, nego ponašati se kao muškarci, predstavljati tvoj klub gdje god da igramo i iako nisu naši navijači, nažalost tu da igramo za njih, jer jednostavno to je jedini put. Ovo što se tiče toliki promjena igrača, naravno da to nije dobro, nije poželjno, ali evo, takva je isto situacija. Vidjeli ste neki dan, jednostavno ovaj klub teže da bude samoodrživ, nema pomoći baš neke previše od nikoga, tako da evo, mora se razmišljati i na taj način, ovo što mene, znam da je sad trenutno teško, ali evo, imamo dosta mladih igrača, mislim i poletnih, bilo bi dobro da imaju jednog dvojicu malo iskusniji pored sebe, koji će donijeti kvalitetu i sigurnost, ali evo sad je takav trenutak, tako da idemo dalje, nadamo se boljem i ja se opet nadam mi da posljedno da ćemo ipak protiv Zrinskog igrati na Koševu, jer ne znam, više u federaciji smo evo sad posjetili već 2 stadiona, onda izađemo malo van granica, nadam se da nećemo.